događa? Volim roza. Dobrodošli na moju roza stranu. Volim plavo i dobrodošli na moju plavu stranu. Dođite na moju plavu stranu. Dođite na moju roza stranu. Što? Roza strana je bolja. Ne, plava strana je najbolja. Odaberi roza jelo. Odaberi plavo jelo. Ovo. I ovo. Roza je najbolja. Plavo je najbolje. Roza! Plavo. Roza! Plavo. I imam ideju, uzet ću oba i vi dođite sa mnom. Daša, zašto si nas pozvala ovdje? Hajdemo igrati igru da otkrijemo što je bolje. Roza ili plavo? Roza! Plavo. Kamen, papir, škare, cipele. Nadam se da će postati prijatelji nakon što se igraju zajedno. To je tvoja greška. Sad je tvoja. Ne, to je trebala biti prijateljska igra. Imam bolju ideju. Pokazat ću im da su roza i plavo jednako dobri. Napravimo veliku roza-plavu kulu ovako. Alex, Vera, pogledajte ovu veliku kulu. Wow. Wow! Wow. Roza izgleda bolje. Ne, plavo izgleda bolje na ovoj kuli. Ne opet ovo. Roza! Plavo. To je bila tvoja greška. Ne, to je bila tvoja greška. Ne, ti si gurnu. Ne. Gurnuo si. Ne, nadam se da će biti prijatelji nakon ovoga. Daša, odaberi sljedeće plavo jelo. Odaberi sljedeće roza jelo. Želim ovo. I ovo? Ledeni štapići izgledaju dobro. Daša, moraš sama napraviti ledene štapiće. Što? Napravimo zdrave ledene štapiće. Hajdemo prevariti Aleksa i Veru i zamijeniti ove dvije boje iz zabave. Vrijeme za borovnice. Sada ih sve stavimo u zamrzivač. Uživajte u ledenim štapićima. Želim samo roza. Samo plavo za mene, molim. Tako smiješno. Oh no! Ljudi, boje uopće nije važno. Ne. Zato što su plava i roza obje dobre. To je bolje. Mislim da su obje postale prijateljske.
Wow, komuniciraju, to je nevjerojatno. Hej, Daša, odaberi posljednje jelo. Da, Deša, molim te. Hej, Daša. Jupi! Tako smiješno. Nije smiješno. Pa barem su sada prijatelji. Pa prijatelju, idemo počistiti sav ovaj nered. Dobro jutro, djeco. Bog, učitelju. Molim vas, sjednite. Oh, yes! Fantastic. Wow. Wow. Spremna sam. Oh, ljudi, upoznajte našeg novog učenika Ivana. Wow. Oh no. Hej, pazi. Hey. Excuse me? Oprosti, jesmo li u redu? Da. Oh no. Što je to? Shvatio. Oh, ne, što da radim? Ne brini li imam nešto za tebe. Excellent. Evo, Hvala ti. Hvala ti, Alice. nema na čemu. Vrijeme je za test. Imate 10 minuta. Oh no. Ajme, ne. Oprostite, zaboravio sam olovku. Oops. Bez brige, imam rezervnu. Alice, hvala ti za olovku. Ovo je za tebe. Hvala ti. Što je to? Oops. Ništa. Hey. Brza hrana je zabranjena, daj mi to. U redu. Ivan mi je to dao. Šale se ne toleriraju u mom razredu. To se više neće ponoviti. Vratite se na posao. Sigurno hoće. Oh no. No way. Aha. Ideja. Wow. Oh no. Iznenađenje. Wow. No way. Ko je to učinio? Nisam ja. Pogledaj tamo. Čekaj malo. Što je ovo? Wow. Nikad to prije nisam vidio. Očisti sav ovaj nered. Uživaj. Ne brini, pomoći ću ti. Yes! Oh, yes! Excuse me? Au, što radiš, Ivane? Jesi li u redu? Daj da ti pomognem. Hvala.
Hvala ti, moja najbolja prijateljica. Idemo u školsku kafeteriju. Jupi. Ivan je tako dosadan. Znam, grozan je. Bok, Bok, što želiš? mogu li dobiti burger? Da, naravno, daj mi tanjur. Grožđe, mrkva i zelena salata. I rajčice. Izvoli. Hvala ti. Bokale, što ćeš ti? Mogu li dobiti zeleni burger i onaj žuti? Grožđe, mrkva, zelena salata i rajčice. 2 burgera? Da, U redu, izvoli. hvala ti. Što je ovo? Izgleda tako lijepo. Izaberi jedan. Mogu li izabrati ovaj? Naravno, Ovaj. izvoli. Hvala. I mogu li dobiti jednu sodu, molim? No way. Oops. Oops. No way. Oh ne, moja hrana. Moji $300. Haha, uhvaćen. Excuse me? Ne brini, mogu podijeliti. Hvala, ti si moj najbolji prijatelj. Me, ti si moj najbolji prijatelj. Hey. Ivane, Požalit ćeš ovo. Marija, pogledaj. Kako ti se sviđa? wow, tako je lijepo. Mogu li ti pomoći? Naravno. Hey. Oh ne, moj crtež. Oh no. Ne brini, možemo uzeti novi papir i pomoći ću ti. Hvala. Gospodine učitelju, dođite ovamo. Treba nam novi papir jer je ovaj uništen. Naravno, imam nešto za vas. Nema na čemu. Hvala učitelju. Wow. Zaslužio je. O, ne, moje koljeno. Molim te, pomozi mi ustati. Marija, trebali bismo mu pomoći. U redu. Uf, što je to? Ivane, što si napravio? Hvala što pomažeš. To je to, trebamo osvetu. Ali kako da to napravimo? Oops. No way. Oh, mala beba se uplašila. Divan svijet. Oh, yes!
Ivane, možeš li mi pomoći otvoriti ovu konzervu? Nisam dovoljno jaka. Daj mi to, ti rezanče. Oh, yes! Vau, hvala ti. Vidimo se. Gubitnik! Imam ideju. Ovo će nam pomoći. Idemo. Moramo sakriti kameru ovdje. Fantastic. U redu, radi. Idemo. Oh no! Pozdrav učenici! Oh no! Tko je ovo napravio? Onaj novi. Ivane, jesi li ti to napravio? Nikad ne bi napravio nešto ovakvo. Misli na djevojku. Dopusti mi da ti dokažem. Oh no! Hey! Alice, kako si mogla? Nije Alice, imam dokaz. Hey! Što, Ivane? No way! Nazvat ću tvoje roditelje. I danas ostaješ nakon škole da očistiš cijelu učionicu. Treba biti blistavo čista. Lekcija je završena za danas. No way! Bok luzeru! Žao mi je, djevojke, loše sam se ponio prema vama, bio sam u krivu. Samo sam htio ispasti cool jer mi je prvi dan u školi. Nemoj plakati, nismo te htjeli rastužiti. Samo si nas maltretirao, ne trebaš se truditi biti cool. Samo budi svoj. Budimo prijatelji. Prijatelji? Da, i prijatelji pomažu jedni drugima. Pa ćemo ti pomoći očistiti učionicu. Da. Hej, to je moje. To je moje, daj mi to. Ne, moje. Moje, daj mi to. Hej, daj mi to, ha? Vau. Fenomenalno. Vau, tako svjetlo. Stefije, nemoj se igrati ovdje jer je opasno. Ne vidim tu nikakvu opasnost. Mislim da je netko tamo. Izgubila sam narukvice ovdje. Što, hej, Marija, jesi li vidjela sirene ovdje? Ivane, ne može biti sirena u našem bazenu.
Znam, igrajmo se potonuća ili plivanja i bacimo neke igračke u bazen. Jej, Našla sam ga. Ništa loše se neće dogoditi ako se malo igramo ovdje. Stefi, gdje si? Stefi, ne možeš biti ovdje, idemo. Hajde, igrajmo se. O, wow, ovo je baš ono što trebam. Što kuglanje u sudoperu u redu. To će dobro doći. Zdravo, možeš li mi izmasirati leđa, molim te? Stefi, izađi, molim te. Ne, želim ostati i sprijateljiti se s ljudima. Dobro, onda ostani ovdje. Hajde da saznamo koji predmeti tonu, a koji plutaju. Tvoj avion pluta. Provjerimo WC. Pluta. Što kažeš na ovaj kamion? O ne, ovo je tako opasno. Moram pomoći Daši. O, znam, moram uhvatiti sirenu i onda ću to svima dokazati. Hajde, mala sireno, uhvatit ću te. Hajde. Pokušali su me prevarit, ali ja ću prevarit njih, imam plan, uhvatit ću te, mala sireno. Što, je li ovo zatvor? Izbavi me. Aha, znao sam, prava sirena. Izbavi me, samo sam htjela biti prijatelj s tobom. Bio sam u pravu, Marija, Alex, dođite ovamo, uhvatio sam pravu sirenu, bio sam u pravu. Netko mi pomogne, pomoć. U pomoć! Oh, ne, Stefi je u zatvoru, moram joj pomoći da izađe. Ne, moja kuća je razbijena. U pomoć, pomozite mi, netko, pomozite mi. Moram spasiti Stefi. Čekaj, što je to? Rekla sam ti za Stefi. Žao mi je, Daša, pomozi mi da izađem. Pokušavam. Aha, I ja sam zarobljena. sad imam 2 sirene. Haha. Prestanite, samo sam htio biti vaš prijatelj. Želiš biti prijatelji? U redu, budimo prijatelji. Slobodna sam. Jupi, Hvala što si me pustila, idemo zajedno plivati. Uvijek budi prijateljski nastrojen prema drugima.